Genda. Unafukuza malaika. Aye, ero. Ogo sie kanene mpaka neke uli kwa nyumba. Ijambasi rini daina na tu famia. Ye? Oli no mubi. Lakini uruti. Manya? Umuntu rabo okonyoro umuyiburi yako iborete pi. Ye? Umuntu isuku urusiko osinga no mukungu kwa nyuma. Ota gosali ubuyiri bwawo n'abayiburi bawo. Ye? Obano gangoyo gutusaleli. Esi. Bwana bunaye. Tuibore tutukakina buya. Umwana watale gocha gutusaleli ubuyiri bwito. Aw. Tueta nepi. One outsider. Outcast. Intruder. Bono. Okay. Ni manyangi nange sakukia rengi. Tokomanya. Ye? Tokomanya. Mwana oranyara kwata no hivi bibiri. Aw. Ngendera muri iri yako ndigere baka na igwa maisa buru. Monto manengo to ari bibiri gareni. Bibiri. Ayoko manyinga. Lakini gutamba nyinga ina ara yawe. Mtena ina ngiro godo. Yoko tumera igatato mwana owo. Ngotena wacha wande. Ndoro gocha kokera eho tuetane. Imagine tuetane. Ara geranga nya ko home. Gobano home ngai niga. East West. Home is best. Yes. Igo gona wiki home. Igo home. Kono manya decision tuetana. Hanu maidega tokia agarto no eli na gotiare tenga ngi aito imus Kemunto. Ogatiana sana. Osubate nara na yete korubonchali. Osana mebi ambekirete. Obongo bwonto kan ngabasoka nkamachiko babune balimo. Aw. Lilingo koramba lilingo gotianera. I'm not myself. Kwalengaye. Yes, no. I was not me. Arone. Ona ine outside mukungu lya gocha kokera tueta nesi. Gaki. Omi. Gaki. Manya na imagine. Sori kwa ngake bro. Osoni? Ni sonida. Kabako. Kabako osoni kwa. Ni sonida. Pole. Esi na kwa sana. Kongo se to regi. Ni sonida. Indian chet. Indian chet. India. And you are not here as my brother korana ki mweze ko mitona sonida ngosa kwenda okabako kuwo. No maita mnangori girete. Nkina gochiri kwanda beti ngiche Nairobi ntachire. Toche tingo ta. Abona manya to manya tama bono okwala oche outsider chikuta kumenyaga. Chiko confused because you are making wrong decisions. Imagine nyomera wisara saka akoma chikondenga ki. Ngato ba chingo ko chifri chime to kurtos nguko. You see? Moko west ndagira. Aw. Anya ndiko nyemenya ta. Ange ndagira na nda west. Ngi ndagira ko kore fridge. Aw. Okay. Ndagira? Obeke fridge asiki. Okonye sai. No matter biology. Organic. Again, talk about osmosis of molecules. Okay. Into semi-permeable membrane. Okay, fridge. Que barabara que fridge me Kenya cancer. Anga bana njengo fry hali. Akachapati gatwa ndingo direct. Eza fridge. Anga very healthy. Fresh. Anga bana ngwa ndiko sonu India. Anyandre na renga. Igone ngoke yegere. Na bridge. Ndeko chikosono. Obota mogoratiki. Aw. I'm here to help. Okay. Igobana gorere ndagere fridge erusigu oranye rambora. Sai ngoso fridge sokirigento. Onye ndagere kere nyina ngo 2 days. Arone chire. Ndagere 2 days ndagere rinkore. Fridge elionzi. Pi. Orambole yonzi. That's saving the economy. Ngoragera 2 days. Ngore ndagera yomi. Ngeisa nende chiro ikomi. Igo. Ga number 1 fridge clearance. Okay. Indigere. Number 2. Musikori ngorere itara. Akoro kudada. Onya gago sumba time atatike itesko. Ya tari go chande sencho yo mumba samo ruseti bono. Akoro sindagera chia rugoro cyo Swahili. Umwana mugusiwe ko kibirao. Kimwene tena. Obutayo baro. Aw. Makuneni ngayachi. Makuneni talia. Chinsaga ngayachi. Chiria. Kobeke oda. Aw. Mondaro moja alito asometa nero kuombeki. Okuruzi chingeni gusi. Ombeki olingo tono lyo okora mocha squeeze ni momaite. Atitaka mutu. Kor mocha? Ngisi. Ya to gete no okora. Monto que takero mocha ri.
akamuturu gutu bakanyora kuri gutu moja akamuturu gas igota yuko na moja ya gutu wana chingeni yako okay akubeke order direct no chingeni je kurusi umoja ale igoti ni umoja chile chingeni chikurususi shata bakamarigiti town alikwirende ngakibako nyeroka sali abo koja kurumata odisi iyo erotio saa 9 ochirete bako moja cheko cha kwa umoja na magoro na ndo chingeni okay ana bako tweke aliane yemo taras moyo noko obachika ndo kore taxi rene au njama chake biashara ama driver ama chef nchene chemist wana onye kurwari takuna ja kwenda hospitali njoko ntenga ngwete na ntenga ki one times one kwenda chemist kwa bora chingeni okay tingano sigo rusi ongerese na rara kumbora nkonye nchabono number 1 nchekwanza lero kondoka house manager house boy naki tane boy bono ko nchanuko manage bono okay chibastia bora I want a budget asoma tinyi ketu wazere ngoja kwa tumia totebe 400,000 obuno boibi au 400,000 yani you on the lowest budget 400,000 nchabono ko cut by half ngaye 200 okay ko gichora gere breakfast ora gere lunch ora gere supper and the most importantly all fruits okay na bangaiga na tenga Monday ko sonto to magene ngoko no mochera okay Tuesday yogurt ebisuwiti okay na maybe kangu perfect Friday bona preparation for a salad yes egeteli okay kiara ara tuabo kirasa sata esabato Friday but okay tuali egeteli maragoba kiara poja kutumika mambia okay Sunday mechi out bon to kwendo timbu to timbu to ala taru ni china rundi jiri o ete bindo ta gorto goru mwana bikola kana saya jiri okay spend money to kana china rundi gali ngotali Nairobi gali zebra crossing ngoro kibindo tawan nini hobbies wana ji hobbies okondi geranga hobby number 1 swimming Bako ira Nairobi river hobby number 2 for example hockey playing okay game we hockey okay it's okay onya hockey ngokorera ebintu kwatari kwa hook to kore hobby jara ko nyane gani kwanganya okay yane ito homie this is home na etere gasi ali won tin konya tin ke osete mbake ngasi kiega asite matenje ngokora na time because ndenje biega timbo staff kana kire kana koreba ka 5 wango cia kana aje gutimuka kire time mbere ne family yana kidogo ona kero montaru ali chinsa mune chinga kyo kumuko chinyagitari chinenchio chinene ya data tana to wate ga kenyoro bono otote ngachi chinyagitari chinen it's okay ninja lakini akaro bongo bokoro soma to konya ko rengere na mangana yo bogi mabo monto ne to sensitive kina ra usire ngocha na timuka na meditate ategerera bongo bwera na fresh mambira nabo kiregasi okay omete na korige nande senkwane na chitari nyagitari oka na roche muna kwangirete ono naranga nije toni kwanere ga rende na chabu na cha na koliginya gitari tinkonyolete kendo genge njandete sana daktari no mete twa kiniramo twa menyeramo ono tindo jinga saitora jitwetane okay gesale ngwa murwalete lakini bono njeme chande mbote nae kwangira wontenga kwa murwalete ngakialenge mete bono nombo atikisheria mete na onda ya no nyakitali alesio na ndenda take gukora no matinya kitali ente gosie ko because gesare kara tinya kitali tomorete ti na inje tingo manyanke ko rota morete ta gacha no montage tine sirian ni kina murwari tingo kote because excuse no manyete nganje no mugako patinya kitali nturiko inche kero granti ya chire tino ko boni mugako kayari no that's because ila to ko kale gasiko aruare agotika ko koche achande na bagocha lakini bono ndonkero to nga next of kin ninje next of kin ya na chire manyanga kiaruari sai ojire bono ebinto ngende to koigu korugo yani na sinyo nga kyono ngokora daktari na kyota ke bono ngokonya kijana to kote bana akia maisariga wa pimiro ba serikali
maisa ya igoro ntebi no mutegete kora ndo chubate wasi maisa ya mnakore kana manyinga taisa ini amaisa ya maisa kwa ninga kia ya amaisa ni igoro na chete ngaso ichuba imi no roje te wabro amaisa ya igoro na nyote ngabali sanga mia ya ndakero kopima enjoy mambi kopima roje mnako matengo sienda imeka mai mambi ocho kopima mario koko are you serious era mai ocho kreni kingo pima aye te wete ai melikuba nembe ona no roje kinende amaisa kwa ninga kia ngo maisa soire achiro chime sure chiro chime very dim okay tali ya yunacha dacha nyakita bo mpime chwa ngo pime lakini mangane ya moka robna na mo pimeta ne kina murwariti ine siriane yoto konte tingo kote ya ni ngora kende ine siriane lakini ngote bora mna mambio chengurwari nchiko motebi bono kwa ne ayo to ka squeeze Nairobi ose janonde Nairobi na bono ga Dubai ngo ala the all of last week in Dubai na bere lakini achitenga nyara tata nyabendo oyo kote mukane bintu bitayo mara kusengo ngabate ungalingi na aligo tunga umuburaka ngana ro lakini neke no mwate nchiro muziki nyagitari ndebi yangu neke no mwate ay no munyagitari mwapi metunere aralia umungino inga yare umete bintebi amangana mnako nyagwa kakuga ikenyo njo mete nsinyire bono roche na beta na leto mukungu oyi bono bachake kumubete bitina agende bono mbanta kete boliamwe kusine chibese chimbwate bono chikere taban bono akina tati abantu mbasoma yakitari mnolega kusine soma yokoli unanje tigandia masoma nebesa yan ngibona umumwizi muno umwizo na konye na tutokonyonera maru na nero gocha gonta golumuchi lakini nje kuitaye ungalao naenda na meet friends bana okay mpaka friends Uganda kwa nini gari wose kwenda kisa kwa nini gari okay bona tu kwenda logo bukuto change na kala wako ndra banga bo to change kweli yabo perfect okay my first friend usi igaro mbunge okay okay guess where Kumachoke perfect only is my personal friend na kiakoro Kumachoke so badia okay one rafiki yako sana no sani that's my personal friend yani acha personal ya personal tena ngene namba ko ngakuri namba kramedi namba ya I know him. Let me call him. Mote no ndaya. Let me call him. Oyo ni rafiki. Yani mote na kino. Kumbe mete my brother. He's my partner in business. Ikono mama. Ima maite. Oyo no ngaki no mete Okiondo. Yani ara friend. Igonda mwakira ara kwa timu yake. Friend number 2 bado number bunge. Okay. Kitutu cha South. Okay. Anthony Kipageni. Only personal. That one we do business with him also. I can also call him. So you know my friends. Yes. But Anthony, if you are trying to let me call him. Mote no nde no Okiondo ga to kwa sindio? Contract nitakere go supply. Go supply to school. Chisigara. Yeah? One takere to kwa in fact na takere ko meet man. Okay. Appointment yang eto bisiae. Okay, in short, korati abono igo tarai kaka with appointment, igo bono whatever management eso inombe. Enyomba ko manage na ndauti. Okay. Wakonde ko bangira kirenge ntu no gokora. Nkira nati. Obiende. Oye chikata nitokere to change. Okay. Kare jinjiko. Kare to utete to beki. Fadhali to beke blue. Baby blue. No matter baby blue. Wana ino. Okay. O mix na indigo. Indigo. Wa soka. Okay. Sai wa soka. Okay. Chibi jabuneji. Gono ebi jabunene ama setani. Okay. Eto kurus. Okay. Eto ko beka ya Ronaldo. Okay. No Ronaldo. Okay. No matter. Mo maite. Cristiano Ronaldo. I know. Ago chesere simu hal. Okay. Hal. Okay. To beka Ronaldo ga. Turige chibi chajare sori. Okay. To beka gari. Babanda teka nini. Okay. TV around here. I think generally you are doing fine. Like in anything, don't be able to improve. Change as they have yes, managed. We have to improve. Okay. So, even the video that to check. No, I get to go check. To check clearing here. Yeah, you to check. Right now. Okay, so. What I think I'm going to do.
Tushakelera. Ndete kokoro. Oye ebu ngitaka ngosaini na mae. No moto nebo yano ene bengi bagwancha kwa rusa. Ayoko introduce aquí. This is Okiondo Oki. Oki. Ebro. Homie. Ebladi. Bora chipesa na boko nyara ko enita. Ekipa no kada kwanga nyine bire. Ono kwa ndali se bengo badenga aquí. Homie is my personal brother and blood. Okay. Oli kigalenga aquí. Signatories. Onye koro na you sign chipesa. Onye toyo I sign. Okay. Any of one can sign. Chipesa ne cheito. Karwarare. Wala chipesa ngile bana nasa inebe nginasa. Okay. Sasa ikinde tokole minte byo sibu akole. Okendo bikore mwa. Bueno. Bana. No, te gusi sali. Kere kieto kwa ndega teto kendo bikore mwa. Inche mwane ngokore bintu. Bunatagite. Lakini ebyo sibi kwa mbangere buno ko clear fridge, buno ko be house manager, buno ko ichinya ni ko rusio chiko ko kare gasi no monto ko kare gasi mochari na ko kando bikore mwa. Ebyo sibi kwa ndebiri. Teto bikore mwa. Tigamu ngora nkora ngote yekene. Njeto ngora nkora. Tigamu ngote yekene. Yendo ko le bintu ebyo simwawo. Mungu moja gusingira nega na sambiru. I swear. Ikibata go sambere te ko rugoro. Mmanyo monto yote te go samba ko mwaka na usamba. Mungu ngaro itusi. Eko bia nega to ko mwe. Akateba ama complice. Ikabono wacha na nche ngende. Nche ko ngende. Because anya ko byo monto kwete. Ya to gete mwawo. Igotari ayo moite. Tali ko bia eko bia ne. Ikatuka so muntu yitere tu. You are a criminal. Esi. Ekese ke ngore nchajiga. Surely. Ekese kiago. No ntugote yo only. Ekese kiago motenete. Kese ngore muna sungusungu. Sungusungu tari moso tenete. Moso yo mutamega. Tiga mwake na tete. Esi wala kora no tanga kana. Ntente ga emenya. No, I can't stay with you. Jena kinda bene stranger muna. Stranger Jesse. You are my sister. I'm not your sister. Mungu moja ane sister. Mungu moja ni sister yane. Ntete ni sister yao. Ni brother yane. Okonkana. Akimba bibone to brother yane. Topi mwa manyinga. Amanyinga una magundo takubika nani. Manyinga una magundo takubika nani. Tiambe geti ngeni. Ngora soka na church. Ngora soka na church. Ngende yi. Inki watch the okara Nairobi bia. Inki watch the okara Nairobi. Ira asinaje to koli. Asemi. Ngiso mubunge. Na mwebile lita kino mubunga. No wate namba yae. Do you have an appointment with him? Namba ndi yeta saka sakaragit. Na wote beti oke no meto bisi aye se. Ante nko yunga gi. Irengara. Ngara wosinyei. Na ki akoro kuntayereta because ntabunge was I have a personal connection with them. Tali mubunge ga bore chikura. Tayeti. Niko wana ngaske ngokwa. Na kwa ki company. Wana watayereta ya search him up mwake no wana keep you have an appointment with him. Okay, don't rubbish ya. I will call interview. If you get the job, good and well. If you don't, go back to Kisii. Taiko bokoli simikiane. Bono. Ntena mba mwake so ya phone. Ntena mba no se no montombo ate sesimiane. I told you we are sana ko na babunga bange sana. Nchino montombo ata connections. Oyo garengi aspirant. Tayi. Bona ngote nesa namba ni yote. Tayi denomination. Ai igere tu muchujo. Bona ile no mabunge. Oyo no mabunge. Sana buto kumaro. Na ya ngota ni tokobonye kwa MCA ko bana bantu ko na ngibana mheshimiwa. Sindero mheshimiwa anga. Yo mheshimiwa. Elieta na wako no kelieta. Nomination ngwa itete. Na masakara kwa bwate ukiona utese bani utigerete. Once kwa make it interesting lakini ndio tukote na chukura eno mheshimiwa. Lakini akiweka eno ngote. Anyway, out in Isco. What you want to watch is. Sasa ile mheshimiwa. Yeah. Surely. Mheshimiwa ile nsereri. Nzere. Na kote ga kurumu ako chaka na ndio kuna no ile. Ngwa yo kuna no ile wokoro kwa mheshimiwa. Kilieta, maidelieta ya tusariri. Nkwenda na matanga hata na ile ndo kwarure. It's okay. Wale watele ngonya kuna no ile. Yanko yeserega iga. Na abandi tekerengo soka nanya kurwisa ndaka barnanya kwa abantu iga. Yasonya konteseni. Oma ita ene sinya sayo kunire.
Blood is thicker than glue. It was sticky. Yani, ikena anti. Wane rumi anere. Ono nkyo ko yatere ushwa. Togo, Bota. Peste ko choro kini na choro. Bota. Ogo sera. Aya, echa mchisa. Yani onge timi mai ko ni eribu. Mano madara ukia. Onge ni atako mai ko ni eribu. Okwo ngoma ndia pesa yani. Nki kwa ngoro. Okwo ngoma ndia pesa yani. Nki ai kwa ngoro ke mai. Ah, kia ngeribu. Kende kwa kwali. Osoko banoge. Na ingochi. Bote sono munge. Narage no ko rage ya Kemunto. Ndagira te nyumba ndagira ni fridge and it's preserved. I find it very awkward. No muisi yani bono anja tinga kerokende ombwate bia kerokende nga na mokane na morara ka konya gochabuho bono I fail to understand akinde in short oburwere bwa tinde tukubumanya but now again to gain chand the mo no nga wabere ka gochabuho mono bakalinde rijata rualeti bono gakene bana oigunga moka ngonya ko kanale bone nekubia Ngokubia. Lakini mambi ndabia wote ndege ntoko kora tuna basacha ndolikuwa sana no tubate ngento ko guidance and counseling na bongo ko na chokuru chubese waka ne chibese ya cyo kora consultation fee ngoro ropimwe teni ngokore counseling because ya no monto mokoro chiri siri aikira bono akito gokonya chibese no bwatira kini mu kwa yotigire bono anota kerwa kama swesi bono igo tete gotanga guidance konya gochabu na gote yo tingo gote ngento ko moreta bone because ai henju manyeki ya oride ine secret yane keratogo so migunya kitari ndo gotangaza monto ngoyo oyo nkaswenda ruarte oyo gwenda ruarte oyo nsikirisia ruarte oyo mare ine siri aito ndamureta ndamureta tolenere no ntebi tolenere ago so imebia kana sieka tubata play mas onao ono ende time yo senya sango tige o sena ngo tige nya sai go sena ono there's something mu kombisa ka daktari ambu tinte ambuane tikate mane gasi abe gasi ambuane inkyuta konta ende ndo keronga nje tinga tiko se ngento ndago konya na gote oche mambi ngopime ngokore cancer opime ngaki nje tali na cha on my own nganta kitengo ngakuzeni ndu mwana yo mokungu ine issue ya family mutate kwa counseling kuja mlipe ni wafanye counseling pati Kenya ilimuleta kwangu tingo tengi konya gochokora hiyo ni siri yangu bwana ndi no me tengo ko vetereria no monta mone no me tengo gokora onya na kingo go disturb ose no gi kare ni sawa tu but ando mateka mbone ugato to kansa ocha mambe clinic kuja kesho clinic sai ambo no matenta tiko timoka na rure gasiponi yo kuruma mire gasino kaboneka tina bana bana enaganinga naga timbu at clinic bakoje se clinic nenagani to ndo kansa to kambe mna basacha yo inside your compound of course gaiga ese compound yo mete bindo mbero ntakanyale gukwana bibi akina ote kesho kuja saa 2 njuma saa 2 clinic ya netu mara noro you pay consultation fee na kan because bon ego ready wanda kunga kana gente kenya ukora in consultation yo wanda kunga kwa kan na korera maskani saru wacha paka bon te wate to kule bone kwale konge wate to kule sana na sai onde ukulire onye kwa mwe wate to kule ti ngaye bone kwa onye na sai wandiro ingo kwa no gende ngaye bwana na ingo kwa no gende Ingo kwa no gende. Ingo kwa no gende. Ngaye bungende. No gende. Ngaye bungende. No gende. Ambona kwa ngoro. Ingo kwa no gende. Yani ngo kwa bere no muntu toyi iri amu ngaye bungende ke. Ingo kwa no gende. Ngaye bungende kwa ni nke yete. Na ite yete gende. Okwiragiriri. Ogo nsel mu murumi no. Ogo nsel ko mwao. Ogo kwa bere tajiri bona wonchaye. Maragereja utako bwata. Maragereja utako. Umenifukuza. Nimekufukuza. Umenifukuza mbele ya Mungu. Mbele ya Mwenyezi Mungu wote. Nimekufuza mpaka mbele ya shetani wako. Umuntu toyibwire ndeye ya Mungu. You owe me. I don't owe you. You owe me and my sister. I don't owe you. No matter what chandika ni okoma. Soka genda uchandike soko chandika wochi. Ya soka. Soka.
Ule aliyekubariki. Unajua ule usiseme. Bwana. Aliyenipa kitu. Nyota yangu ijalala. Iwezi. Kukichomo ntonde moyo yangu tara yako yana. Bwana. Utafaulu. Wenda ufaulu ko bongo isoka. Out ni isko. Genda. It is okay. It is okay. Na ugotigire Nyasaye. Ntigire Nyasaye ndendelema. Nyasaye oyongo sabo na watisa nya bururu nkaende dini nkaile sara. Tomi yori kwa kaibira masakramento. Kaibira masakramento. Ngeka rote sindizi njo kaibira masakramento ko bye. It's okay. Kanura lenja. Singolana. Wacha tuone. Ingora, noche tukonda lenja. Igongo fasting. Chikurango ikakire mosare ukuru Nairobi. Nkora legusi. Wacha niende. Tigane. I don't apologize. I don't want to listen. No, apologize. No, ngebereri. Nchekwa stinga menya nyumba goroba. Nyumba era gutu. Na mokwera njigoroba. Goroba era gutu. Ao. Ewu. Matanga chogo jeri nina ya tangazo. Goroba eche bosese. Soka. Foundation ya bege tu wenyo. Soka. Mimi nyasayo. Kile direction ya kusala hapo. Maybe ukasate kanisa. Toka. Musoka leko boka mutuko kwa sabibi ntokete masetani. Na kyo toke tia bandamanya mwao. Na yenda sabana setani yotu ale nyumba yoroba. Toka tena. Kemunto wanseli. Okiondo minute. Na goseli. Wanseli. Bwana. Ota ikomo kiko ndigere ya maisha. Bwana. Mimi unanifukuza. Na kufukuza. Mimi. Out nisko. Kobori ndio chukura ngire. Utakuja mheshimiwa mimi ni sister mimi. Mimi nikuuliza mimi. Sio kama mwezi kwa mindo. Ngoja 2027. Ganya 2027. Get for that. Ganya 2027. Utasimama kura. Utachukua. Uchukue. Na utanitafuta. Nitafuta nini? Nenda seke miaka. Bora wakele. Miaka tatu tuanze seke. Lakini 2027. Ngoja utaona. Gerara hia. Sali. Toka. Huyu unafukuza mheshimiwa. Toka. Mheshimiwa kike genda Okiondo ngoze liole chinsa. Sister ya mheshimiwa. Unafukuza mheshimiwa. Ni watu wageni very important jogo chara so konyora pena jake go host chokora. It is okay. Toka. I will go. Go. Utakumbuka hiki kitu. Kuna tika kama yangu yendelete. Kanya yangu yendelete sawa. Okiondo. Kanya yangu yendelete. Kana pia. Hivi ndo na donate. Na biwa yangu kuongea nini? Toka Okiondo ga kinkieke bwana. Wacha niende. Lakini utakumbuka. Ngoja kuinyorore. Genda. Sawa. Oike bioba kwani. Genda bakwani. Wacha niende. Genda. Mama uli okwete na tata gako. Yani mwana musini inocho kwa beta jiro mai wontara unje. No kwa baba ibuli bakwete. Akiuta kogenda. This is what you are paying me. Uta kogenda. Unanilipa hivi? Nimekulipa Sawa. I once send. In fact once. You umenibariki. Naomba wayangu wote na sasa soka. I don't have relatives. Nchetimu yani ni mboli ungo batenga ki I am an orphan. Ene ibori tunka nchepweka. Only son. Gogo taka kawe dota nendo we son. I don't care. Sawa. Agenda. Jomo chuti ne yawano kororo baka nchepweka nde. Sawa. Thank you. Okay, welcome. Kwa yana mwiri na wole Mungu atereka. Sawa. Sawa. Kula kuku. Kalichi ngoko, kalichi nsu. It's okay. Na bonko die. Sawa. Ni sawa. Kwa ndoni lakini yae. No choe. Genda na muire. Genda. Unafukuza malaika. Unafukuza mimi. Okiondo genda. Nisake story chako. And by the way, unaendelea kunikasirisha genda. Nche? Genda. Kimi gaki. I wish you mwana bantu bale gabate tengene mwabo. Gendo. Yani na yete stage na roho watu wako ndwanira. Lakini gabate wacha niende kwa si. Kwa sister yako. Sister kakutaki. My home you have unanifukuza. Out nisko. Yani anda sawa sana na wabunge. Genda. Kwa sababu kama wewe usimkare. Genda. Kwa jijini Grand Park. Genda. It's okay.
Aba sani ba wati nyumba chinene. Nyumba wa ukubuka kamera park lakini mumuntu. Let me go there. Okay. Utateseka chiro ni echego kwa tingo kosa kona chiro ina na sio. Close the door behind you, please. Kimdragi kama serious. Sasa hiyo kuchika usinza hivi. Mungu mmoja hivi sina home. Hapa ndio home. Tota yati watiende uneso mucho tinega na bie koiboiro. Kwa nini?